Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. EM Amar Singh Tiso lapen mandal turun rongpi akele tangka ke chupanglim aphuthak NSM asongpen kachesong. Karbi Anglong arlo krong pli atowar kiwang pen alam ki jut un e pleng un e asonsi nang do koklo. Lapusonsi angthun hampang asong atum ingthun thu bomsi alam ki kang samji kalisi aphiong nang kam bom asonsi nang dolo. Sonsi patumi preni phai pli arni rusem sonsi inti chikimo Amir Birialong nagarik suraksa manje asong pen kachisong asai kidengpo. Doboka pen Lahorijan adak National Highway Authority of India pen krong pli atowar ka selamalong along le kawai pin lenen revenue EM Amar Singh Tiso lapen SRP Karlitang kajok ing TP Amen section 5/6 along pangrumpet pen long grip hot truck an baglong le apata chesilamsi akrol compensation atangka joy kepen chepalong dunlo. Son thotsi Diphu Revenue Circle along kido mandal tarun rong pisitame apiso aso amen kalili kalanglang claim si kijumnai sita long plikep anbak pata selamsi aron repin pen rat atum kilong nang chiatangka akrol compensation atangka ing sok dunlo. Bangso kachupanglim aphutak pini preni phai pli arni Diphu Rusem Sonsing ingti Amir Birialong nagarik suraksa mench NSM pen sit in protest kachisong padupo. Krong pli atowar ka selamalong EM Amar Singh Tiso lapen mandal turun rong piket hedung kachupanglim aphuthak CBI Kalite Enforcement Directorate mate ED-pen inquiry pedowek nang chipusi nagarik suraksa mench amaipu mahajon kro kehang padupo. Anparta bangso ket hedung kachupanglim aphuthak Assam Governor pen Gulabchan Kataria Phan Panongsi Deputy Commissioner SDO Civil Arideng Tokjir alo epak pajir damlo. News Report Karbi Anglong News Channel. Nasidak ang tekala pelo omor tiso alang limitang amen tapi nang do lapen asar piamen karlitang sar piamen talang lido lo banghini pen la package 5 along desi long clip hot rock bag doji nasi alang li la solong le ko bantu si kenam lo athela dak amuni tu kachinia bang ave kajok intipi amen ke kachinia bang ave hakko pen si kenam pulote kachini neji alam ke la ke ave pinlo nasi haladak rada phan lason bidi son kreni claim pen la solong le lang tum cerai lo nasi patta ke dodim tame la mondol tu mabang belek abidi kang claim pen amen je thab dun tholo amen ka chelar edim ke la pen ki an dim ke alang le to amen je thab lab lo bikhe ko la turun rongpi apen la solong ka cerap tum ang mondol du ulang nasi ni le tum jase met pet pen ki puji bangke la so to war lo ke claim ke chokchi abangke inquiry nei CBI inquiry nang po ED inquiry nang po ED ke inquiry nang bangke lahai turun rong pi tumalong a passbook check lab nang po a don arab a passbook la hem isiap sop passbook check lab nang ED pen alo te dak klar dak po la pen la dak kar bilong Thomas council pen nang li toliram ake hai CM ake hai nang li hai pulo te dak council pen inquiry binoy nili da dudun po reporter da dudun po ha package 2 pen dak 7 an nang dam nang ke chok che isi tawe pulo te nili phana dak nang koktan dak ma a police pora ada tor pen manang koktan noi nasi package 2 pen 7 an high protein inquiry committee binoy nilitum dudun product Orissa akhayatu ningkan iseklen on kimi ke chojai make up man ningkan isekpen ipong buha Orissa akhayatu on kimi ke chojai make number bagan sang tipura long kapaman sonsi lakha inquiry rapi biopani MEC constituency ke palo number bagan playground along rat amati paman sonsi aluhiaman pen Deputy Speaker Dr. Numal Momin KSA Bokajan District Committee Maipu Raju Ingleng Chunbang de Soiteron Bosonrong Par Principal Diopani College Dr. NC Mahanti Amol Duta Biren Dutar Anparta Manpeng Kethe Kidingatum Chetongdun Aduntu Umes Chandra Das Alangli pen ke thanpon atengke itu makhaya phan British akayhut sa arvokewe phan ku nang pangrumpen Karbi Anglong nang wandet apotsi dakta itu makhay do koklo lapen ke ongdung itum akhay ke Orissa along sido anparta India along kaprek along yelong sitamido aduntu ke
itum sitami khai kang thim nun temo jutang jubat purom pochi pindeng sumpot lapen methang script mate adaka do puhai hu chethansi mai misen pen pachun po News Text Report Karbi Anglong News Channel কনচেপ্টটোৱে বুজি পোৱা নাই যিসকলে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে অমৃত কলৰ প্ৰত্যেকটা ঘৰৰ পৰা মাটি আনে সেই মাটি আনি যিসকল ভাৰতবৰ্ষক ৰক্ষা কৰিবলৈ সৈনিকসকল শ্বহীদ হ'ল এই মাটিৰে নি পেলাই দিল্লীত যিসকল শ্বহীদ উদ্যান অমৃত উদ্যান কৰিম আৰু এই শ্বহীদসকলক তেখেতসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আজি বহু ব্যক্তি শতকৰা 90% দিল্লী যাব নোৱাৰে শ্বহীদ উদ্যানত গৈ পেলাই শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব ইয়াতে বহুত লোক আছে আৰ্মিত কাম কৰিছে CRPFত কাম কৰিছে তেখেতসকলৰ সন্তান শ্বহীদ হৈছে কিন্তু তেখেতসকলতো গৈ দিল্লীত কৰিব নোৱাৰে ঘৰৰ পৰা মাতি নি পেলাই এই শ্বহীদক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে দিল্লীত আৰু এটা গৌৰৱৰ কথা আমি যেতিয়া দিল্লীত যাম অমৃত উদ্যান যিটো শ্বহীদ উদ্যানত আমি পাম তাতে গৈ পাৰিম যে মোৰ চোতালৰ মাটিও ইয়াত আছে এইটো কিমান ডাঙৰ কনচেপ্ট এটা আমি সেই শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ তাত যদি ৰাজনীতি কোনোবাই দেখি পাইছে তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ দুখ আছে বা চিন্তাধাৰাত তেখেতসকলৰ দুখ আমিতো তাত ৰাজনীতি কৰিবলৈ যোৱা নাই আমি এই যিবিলাক প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ এই যাত্ৰাবিলাকত কোনোবা দিনা বিজেপিৰ বিধায়ক থাকে চিফ গেষ্ট কোনোবা দিনা কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক থাকে চিফ গেষ্ট আৰু ৰাজনীতিয়ে নহয় কংগ্ৰেছকো পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ আমি সুবিধা দিওঁ তেখেতসকলো চিফ গেষ্ট বনোৱা হৈছে এইটো বিজেপিৰ নহয় এইটো এটা ভাৰত চৰকাৰৰ হয় চৰকাৰী হিচাপে কাম কৰিছে এইটো কোনো দলৰ নহয় সেইকাৰণে আমি সমানেই প্ৰত্যেকটা দলতো নিমন্ত্ৰণ দিছোঁ তেখেতসকলে ৰাজনীতি দেখি পাইছে অহা নাই বেলেগ কথা আহিব লাগিছিলে যদি এইটো ৰাজনীতি দিয়া হয় একেলগে আৰু বেছিকৈ কৰক কলত নি পেলাই আমিও শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাম একেলগে আমাৰ পৰা যাওঁ সিহঁতে বেছি ৰাজনীতি কৰিব লাগিছিলে বেছি অমৃত যাত্ৰা কৰিব লাগিছিলে তেখেতসকলৰ যেতিয়া ভোট পাৰি লয় তেখেতসকলে ৰাজনীতি কৰিব পাৰে আমাৰ একো কথা তেনেকুৱা নহয় শ্বহীদক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবলৈ কাৰণে এইটো অমৃত কলত যাত্ৰা কৰা হৈছে APHLC Ratchari Asong Atum Ing Tangkring Pen Armu Katejeng Katesong Padupon Pinini Jangkarbi Anglong Arlo Dongka Mukam Rong Sopialong APHLC Ratchari Asong Atum Pen Sontrok Aputak Armu Katejeng Paduponsi Dongka Mukam Rong Sopi Along Along Ing Tangkring Pen Katesong Paduponlo APHLC Asong Pen Sontrok Aputak Armu Jejeng Akatesong Padupon Laki UCC Chekroidun Tekte Give and Take Policy Chidondun Tekte Lapen Manipur Aron Pangton Ponangji Lapen Assam Meghalaya Ahoy Soluk Sodak Atomon Pangsam Nangji Lapen Siksidul Arlo Panchayarat Pavedat Nangpo Lapen Articles 244A Nang Pisirak Nangpo Servan Kepta na implement pinangji Lapen Siksidul Alongle Nang Kaparlo Ingto Nangji Pusi Kachesong Kapado Along Constituency Sirkep APHLC Aphan Ke Kroy Aral Tumpen Ke Hangkataram Padoponlo Bangso Akatesong Asayelong APHLC Maipu JI Qatar APHLC Asong Japo Bikram Hanse Doneshwarong Par Kursing Timungpen Kedang Lok Ke Ongdung Asong Japo Asong Japi Atum Chetong Dunsi Dongka Mukam Rong Sopialong APHLC Long Live BJP Go Back RSS Go Back Pu Ke Hangketaram Par Omplup Anpinlo APHLC Asong Japo Atumpen Rat Athinglob Lamthe Ke Jaipon Ke BJP Sarkar Ke Mantu Neta Hempre Ke Wan Tek Thelo Lapen Kidukelak Arat Atumaphan Kirabji Aning Hangamatsi Avelo Jong Hele Development Pu Hong Kong Sitame Inglong Aso Atumaphan Ki Ali Avedadlo Konatsi Inglong Asotum Kating Turdun Unpo Non Het Sitame Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangsi Krol Paroisi Rat Atangka Sitame Kechopang Limdet Liloki Konatsi Kating Turdun Popusi Katesong Ahong Klamalong Lamthe Jaipo Songja po atumpen mai along ke jaipon alamthe tangte pini APHLC asong atumpen kopia potsi armu chejeng pen lapuson akate song kapado nang kokma pherangke atheng no along ang ton pen nang kapachini dun alamthele non elitum arjuponik sinang News Text Report Karbi Anglong News Channel Hakicing bentai sum kache bohong atum kali atum ke dora pet atum la pose dora pet vernang tribal atum abang bong kapache bohong kapache chok ke ni tum APHLC tum kroy kring lagi non da kroy kring mo fitan ni tum lagi kroy kring
tante sar la border long cherai kom ji bulot ko pia sai sila bang so abdi long bang claim nang ji la than ba border penjel mo pen pulo ke di hala non chief minister da 1000 bigha da border ke di chief minister ban plung de tha prang lan ke jing kia na ka prek Kecho Panglimpu Karbi Anglong Autonomous Council CEM upon Ahok He Akoy Kiwan Aputak BJP Asongpen Perangke Mai Kangni Patumi Preni Pai Porni BJP Asongpen East Karbi Anglong BJP Asai Hemalong Perangke Mai Ingni Ponsi Congress Lapen APHLC Asongpen Karbi Anglong Autonomous Council upon Kecho Panglimpu Ahok He Akoy Kipi Aputak Perangke Mai Kangni La puson akoy ki pitap laki mithang asong ali katipalong chia bidi pusi Karbi Anglong BJP asong pen ning jepon. Karbi Anglong Autonomous Council along Kecho Panglimpu ahok he alam Congress lapen APHLC asong atum CEM Dr. Tuliram Rong Hangapan akoy ki pi aputa Guwahati High Court along case number PIL 39/202 lamhoy pabon ponlo. Laso along Karbi Anglong Autonomous Council CEM keklem kedam asai amolong ke jongpon kedo anta phan pharo sike tangpon pamelo pusi man kedo Guwahati High Court pen paklang pon etlo lapen PIL alam hoita pachut pon si ing hapon etlo CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan ke Chupanglimpu Congress lapen APHLC atum ahok he alam karbok pon ke non ke wangchi MP election ahut ale kacho endunchi aphanchot Karbi Anglong Autonomous Council along CEM Dr. Tuliram Ronghang Kachari Ponpen, Karbi Anglong ang kangalong kating tur asay kiklem ang tek sitami tek pon longlo. Lapen, kewang GR ni apan sitami say deng pon bomlo. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM apan ketupanglim akoy kipipen karbok tap kip. Chok che pusi, MSC Mongwe Rong pipen perang ke amay along ning jepon. Mahamaya constituency along Preni Pai Pliar Nipen Unity Victory and Prosperity Rally kibi pangcheng ponlo. Laso amailong ke ongdung arad atum BJP aphan ning kachethepen nang chirap nang chito dunlo. Lasi BJP asong along Karya Karta atum sitami nang chirap nang chito dunangji. Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen rod aparman ke claim pi along opposition party atum ke khamkhedun ke chokchi. Lapen ke khamkhedun atum aphan pin remlo. Wardek pidet apita Congress lapen APHLC asong atum ke khamkhe ponke Guwahati High Court aphan man pipedet asonlo. Lapen CEM aphan ahok he alam ke koi thapensi jakong kepe bobchi aphan pusi BD ke claim. Athe non ke wangji 2024 aningkan MP election nangte bokbom tanglo. Laso ajok koson si BJP ajakong kapa bobchi ma pusi BD ke claim pusi opposition party ke claim pon pusi. East Karbi Anglong BJP Amaipu Roland Kilingpen Perangke Amayalong ning Jepon. News report Karbi Anglong News Channel. Antum na litum thiklong ta hai po press media la pen social media long je Karbi Anglong Autonomous Council long corruption do ko allegation opposition party जैसे में कांग्रेस la pen APHLC hin pen ke wani litum thiklong long Lasi pinilitum nalitum athingo ke bangke laso topic laso alam ke address fancy ta pinilitum press media ba press conference press meet halo ke chengsi bangke allegation peran apran stame wan lo pula sus stame PIL stame Guwahati High Court long ke file dolo high corruption alam PIL number stame Nilinjay Gerpa PIL 38/2020 Laso copy sami mo nalitum na ito nilitum mo press meet tangete na pipo laso judgment mang nilikuri kuipo kapre mo technical aro detail na ito nalitum mo pori melo lakten labangke 27 September 2023 si judgment mang doigla labangke before Honorable Chief Justice Honorable Mrs. Justice Sushmita Kon Thong nilita kare ke alam pen sitom do nili puri terpo nilitum bujidan nai prote je petitioner tum kipu je tak toar tangtik wange ahok kali lake Honorable Chief Justice ake haiti mas injelo je pen judgment ma datulo
je dake kadugo be ko tuwa anta construct laplo ten tang laplo sidake tok dolo lapen PIL mata tak machi pajut koklo sidak mopenili areng klok lamen ko hilo ladas tame kitok dak dolo lasi lahai allegation kiwan kini mata ke baseless lapen non election nang le lo kom lo pot isi political Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me